UMLA bat MDC Karanikor konstituensi. Uba Pius Marwen hak Arab kandai tarik urisau arajar arpuwe. Ulayo ban pelai pajba. Ia kakali kinong pang nek ambulans. Hawa akaji Primary Health Center Southwest Kasils District. Habakran hakanega Buat Pius ulapan pau ke jing hukuman. Halor ke jing simkia ke sorkar. Ban penyo ya kane kakali kinong pang. Kaban long ke jing karku ke bakrau. Na kamta kito kibriu kibron kam ke jing Arab. Hakakit ka ba na kamta kibapang bashitom. Ulai turu bana kaliang jung kum unom ikmat ula simkia bah. Hakabade berkumno ban penbiang ikijinon kam jung kipajba. Hakaliang kakawit kakia. Hakaba ula donjing muru. Wat ban penlut dalade ban penbiang ya kakali kinong pang hakanika PHC. Hakanika sengi. Laidan langru bat ajing keren. Dau DMHO jongka Southwest Kasils District. Dr. FR Lertang, Medical Officer in Charge kawa akaji PHC. Ka Dr. SD Rentatiang, bat uskateri kasno akaji. Uba SR Karbani. Pada buat balance kumatanan siya ng taka-injection. Walang taru ni nakaliang kapit ni Jipo, baiki awareness program, siya lani ang ganwadi, enam lagi subcenter hijulay, gitu, jadi kita tayo mo. Di kalalong mo, kapur ba, hindi ban one shikman, kawan mo nalagi mo, bagin one shikman, ban one shil ni kakatarizan. Hoy hitin, kaday mo, bangin tin, uding klase pang ubadang kuman. Himpat jiwa semua kumuta usuan ni siyo pang baro bahap test bahap inject kung kadang haposis lang kita baro hoy kalau ko ba so kundi tambang hindi balong aktote naman ba ni hapo PHC ngani nakasoka ro gayo kini inject izingara bangiyo ni bang issue tini nalae mo kidan gili start science ya puli kani kajimpang kila tek bahati alisay. Kalau kebanyakan book niyo ano ito nika injection haposis na. Naman kila start kasi breo hado ba ke teknologi do klabyang kila yo ito ta ka inject mo kila yo kan siya wud. Tingiro idan book ba ba kila awan wud sa bakam. Do mo ko jing ono. Jing individual baro ako ko. Kalau ka siyang lahmi nagi Sisimbet mo, nakitrinasyong na may yung nanginyawan sa mga balansyon. Kaya, hindi kami facing yung dandan awareness program na may session kami po, manayayin dyan. Kaya, kaya kiba kung nasuto baharu kawan, nidan ba yung niban yan? Pansyayat hi. Kaya, sa kawaro ba, nilaban siya at timba mismo kung ba ikamtan kita siyang first dose mo, kaya ito ba siling ko. Kaya nga so pang-med ni, so shit-med. Kaya, panahan niya ka ba atri ki atati nga ito. Silong biti nga, kaya niyo pang-joke ko ba. Yan kata niro ni tatay mo, nakalang face kita. Na-inject ke, uli-inject kumay, silong ba. Inject ka med mo. Kumong yung tip, sunang ako, kaya yung masaya kata sa lawyati. Pasal tuway, kumong bandang mas, nilang niya. Mas na bahaya din mas. Walang mas puntaro sa bahaya din. Nang social distance rule, dan kami. Iirong dan kami, baka sa kilang kami. Kasama siya sa dan kami na pada set. Para laban set, tidak sabar. Kesabaran orang hayat yang sabar. Jadi sumar marwah, yung sumar pembahani. Jadi kau try magulong tao. Lain lama mahal tu dulu siap nang ni kaduna, tapi ni bang nesting. Orang yang duna ru demut di benar dia bre. Mah, dia tu ya hibre wis ni tembakat balak ni dalam cuma ni. Apa dia beriang jet? Sedangkan lagi jet lomba ini diri dalam luar. Lagi jet bre ke menteri. Kaduna ni dia poi hospital. Kaduna ni poi ICU. Pakai bayar. Tinggal kalau kedenang lain je. Dah tepat dia pergi bapim dia bertinggi dia berinjek kat ni yang diberi kita. Jemele. Keting ni ting. Ini berting. Ini buteng yang lain je. Ini buat orang bang yang seai. Kadang ni rumah
saya itu hindi mag-sting. Duwing kita kaya ng Diyos ay matapos pa sa mood. Lekin ko wakit kini kedungawa ay kasi sa may propisi sa dungawa wakit kini. Ano ko pa, ikiro na nagarang ba ki lakin tene ki ay kini nagarang ba sa mga subhago ni Perseleb sa 2000 ba subhan na ikinsting na ibuteng. Hindi bumpet kung mabuteng ni. Subhan na ibuteng so tapos sa nagkabintang so ito iya. Dato ni iyan ang kung batayo ito na sa batayo ito.